Bila taktika je bila da drži gore 4 minute da ovo iza i onda nema ništa. Evo ga, odi u mount, makni nogu. Ništa nema, dobro je, ništa nema. Evo trokut opet, vidi. Brže malo. Armbar! U kornjaču i sad se vrati u gard. Ne se prema njoj kretat sad. Bravo, vrati gard. Polu garda. Polako vodiš. Bravo, Andreja. Opet ti, gledaj šta ti opet, skroz ti daje to isto. Daje ti troku, uzmi ga. Ajde, uvati za kimono i svipaju prema tamo. Uvati za tu nogu i svipaju, ajde. I ruka ti ta treba isto. Noga i ruka i sad možeš. Drži ju za glavu dok kopčaš trokut, moraš ju za glavu držat. Ajde. Moraš ju za glavu držat dok trokut kopčaš. Armbar pređi, ali brže. Sad je kasno. Opet gard, tako. Skroz ti daje ovu nogu, vidi ova noga dio je. Gledaj i opet. Uvati ju za glavu i onda ga napravi. Sad je kasno. Moraš ju držati za glavu dok radiš trokut. Dobro, polako. Vodiš. Penji se s tim gardom, penji se gore. Ko se bori? Uvati ju za glavu i onda napravi taj trokut. Na drugu nogu. Sandra, na drugu nogu, druga ruka. Sljedeća borba. Gulen Kuni, Mario Adamić. Opet ti daje to isto. Tako! Moraš ju držati za glavu. Armbar, napravi ga brže malo. Gore. Ponovo u gard. Kuke. A ostani gore sad, tako je. Ramenom jače, tako. To. Polako sad. Pazi ruku, sa strane proći. Pusti se dolje. Ništa, ne, okreni se na ku... Pazi malo samo. Samo pazi, vodiš, ali pazi na ruku. Imaš ruku. Ne znam. Sandra, odmah. Sandra. Ruku. Zvuci se i odi gore. Evo ga. Polako vodiš. Ne mora se žurit. Ne mora se žurit. Spusti se. Polako. Ona bi baš završila. Da. Nemaš ništa. Koliko traje ta borba? A još malo, još 20 sekundi. Kuke, Sandra. Čuvaj vrat. Ajmo. Još 20 sekundi. Poziv na Ladu. Armbar, Alen Kočka, Kubor, Milutin Jovanović, Želja Alpinu, Luklador. Gotovo.